pala ti biyag. Oh, Junisha, agpili ka niya ti kayat mo. Saka ti baboy, ulo, ano pang igado? Ay na, awan pa'y kwartak itaang. Utang mat, 1 month to pay. Ay, utang? Iso nga galakan, tadagita ka arubam, naghalada. Ay, kasta ayan. Di mo kunain at tuyo ti sidaam, idinto takarni ti sidaan da. Oy na, maangot da. Si kanto laman ti pag-iistoryaan da no ko Sige, daytoy man kukod ti alaang. Anya pay, Daytoy pa'y pang-iga doon. agpili ka pay Gusto dagito yun. Basta laglagi pam. 1 month to pay. Naglakada ka alakwen manang. No ada agi sursor diti balay, agala kamot adagos. Utang dayta. Nagrigat ti adu ti utang na. Ay na amin at taga dito lugar tayo, adda utang na. Anya katadanag mo na yan. Kasano, no umay da kanto singirad. Mabayag pa'y dayta. Ingkakit ang lutong. Anya ti ilutok. Agpili ka ditan Jay nala kaalutun, tamabisina ko. Isumot lagayam awan man to pay tila ko day di abakla tadi nagkulbot mat day ti karne. Ay, nakabubutan. Ang mga numatukol dahito postiso. Jakto pa'y mangalngal. Ay sus, delikado. Apay, si Martin kamot alangan. Ay sus, natukulan to'y postiso. Jakin nga to, wano akin baba. Dahito aking nga to. Ay na, kasano akon ngay ang makaisuro no kastaw. Saan samat asimrak ni Ma'am Junisha ita? Ay, nag-text kanyak. Ag sakit ka no. Agsakit. Kat no nagkita kami laang idikalman. Kalat siguro ang nagsakit Adamot kasta ka. Barang sumrak to ayon tong bigat. Bareng tane, pinagawid kon dagiti estudyante na. Ingkalat ta ipatarimaan ije dentista di tapos tiso manang. Adaya kwarta. Basta surutom di imbagakan kang aramidang. Ipigkat ko babaan itiglo? Ijay tenga tapno agdeket dang. Ay, naskan nga rin nga inayadak. Basol day bakla. Nagkulbot mat gayam jela ko na karnay. Ay! Manang! Naipatak ti pustiso! Ay, unay kamutan. Di mula inan-an na danon. Kita aman, ad-adan ana perde. Nagbalin matin alima. Ay, awanan. Jakon may pagkut. Anya nga itateramida manang. Nagrigat matan ti kastoy. Nag-text man na ni Ma'am Junisha. Kahit sumrak ka naon. Saan pa'y ka no? Ay, awan mat nga ron ti substitute teacher. Agkita kami kano ijay sentro inton madamdama. Taapay ka naw. Damagag to no apay. Amangan no adda ka sa pulan na kan ka. Amumat day jay agayim mo. Sa bagay. Amuklatan no anya ti kasapulan na. Mare, Amukon, mare. kasapulak ngami. Ay, kita akmanti lang no awan pustiso. Nagtalna ka man. Kakaasi ak lang arudon amang kalkalog day turopa. Sapay nag-order ka iti fried chicken. Kasanong ngay angal-ngalin dayta. Iawid kun ata si daan ni ading ko. Sige ang irwar mo di bulbuludo ka kwarta. Mangantapay mo't saan kang agapura? Samsambuto nga ro di dentista. Agrikaptong. Aywan anya. Manot ka sa pulam. Ayan. Kahit nagkita kayo kan ni Ma'am Junisha. Wun. Umutang mo't gayam iti kwarta. Kunakun kahit. Iswasaan ako na maklaat. Nadadaal dya pustiso na. Ha? Ay, nagrigatan day ta na pasamak. Ay, nakulbot kanong amin jay karne asindada. Nalipatan na siguro. Aposteso tingipan na. Siguro barang bayadan na adagos jay inutang na kanyak akwarta.
man to yung ngipin ko. Kitaak man manang. Oh. Mas may mayat da ito yung jay sigod a pustiso. Anadamon Wun. Anya ngay, nakalutukan. Woy manang, mangantayon. Anya ngay tisidaan. Dahil kukod ti baboy nga inutang mo kan ni bakla. Na, apay ngay aday tamanon. Katiso lang matan ti addaan na bati asidaan. Inanger mo anay ba? Jak makasida iti dayta. Mabuteng akong amangan no madadaol man ng pustiso. Sapay nagnina ti pinagpaaramid ko iti dayto. Ay, oray nga min manu nga oras nga ang angram dayta. San latta alumuknang. Saan sama nga min apud no akar ni ti baboy jay impautang na. Ada ngay ti panagkunam. Plastik samot akar na. Ada ayamot kasta. Ay na, ibagakan ka. Mabalindan ti agaramid ita iti plastik amakmakan. Damagam to, inton umay nakasingiran ni bakla. Panagbabayadan aya. Adan samot din makabulan nan manang. Siguro, umay na kanton singiran. Ay, isumot lagayam nga agpatingga di talapayag mo ti isem mo itay. Itay nag-flag racing tayo. Tabaron day tapos tisong. Ay katun amare, jakat ipasikatan. Angam, kasla nakayelyelo mat day ta. Ngam tay sigod apos tisong. Yelo aya. Wan nga rod, kasla saan ka naggisigis iti makabulan. Gapo iti kolor ti postisong. Mabainak samot tin nga agsaong. Manot binayadam iti daytangay. Imbayad ko amin di inutang ko ken ka 10,000. Anya? Ay, no amukla amapan ka iti dentista. Enrekomendakan iti papapanak a dentista. Ay na, di mo lakit imbagbaga kanya ko. Jak lang amin nalagip kat. Sayang. No ijay ka anapan, saan ko maakasta kayelo day tapos tisong. Oh, kumusta, Ma'am Junisha? Nay, apay ngay awing-iwing ti sungbat mo. Na. Ita, agtang-tangad ka. Mawat ako. Saan ka makasao? Kunak man, no nagpapustiso kan. Kasano ngay ang makaisuro ni Ma'am Junisha, kat bungal sapay mat. Ay, adan pustiso na. Ipakita ng tupay kanya. Apay nga ron ngay asaan nga agsao. Mabain siguro nga agsao Ay, yelo mat nga minti kolor dyan paaramid na apostiso na. Sapay nagngina. Ay, unay matdaytan. Jak amo, no anyat aramidan nan, ija postiso na. Talaga ka di ayelaw. Wan, kaslama isngarod ti kinayelo na. Jay yellow corn. Wan, nakarkaro pa'y Itayak pa'y abusina. Ngam aman ti mangilukat itiri daw ti balayo. Adak di tao jak lamang businam ta nagpigsa ti music ko. Ilmlamangan yun sa ti utang yo. Ni manang ko Dionisio ti singiram, sana siya. Kat ayan nga ni manang mo. Kat napan nang isuro Amo namat nga itangal daw nga umayak ag singir. Kasano mo't abayadan da ka? Kat super duper cool ba't mo't dyan pautang mo kada kami? Anya super duper cool bet asasawa mat. Uray lang naguddo di pustiso ni manang ko. Nalpas yo asinda, ita, kasta ti bagayo. Hay, agbayad kayo kit deng. Yelo ayang agpaiso day ito yung ipon ko. Hay, unay ka matin. Makapakigtop ka mo. Anya ter aramidam dito sa ngwana ti sarming. Imbaga nga minjay ko teacher ko, ay yelo ka no ito yung ipon ko. Yelo? Iso nga rod akit kita dito isarmain. Di mo kaya ti yelo ang ipan? Asino kumangay ti mga yat iti yelo ang ipon? Ibagadan to pa'y asa anak nga gisgisi guys.
kunada mat, mas healthy ka no ti yelo ang ngipon. No pasukatak day to ngipon ko. Aggastosak manun. Sapay nagdakkel ti binayadam dita. Kun nga raw, 10,000. Imay pa yung jag sing-singir. May samot day jay. Umay nasingiran di nagkulbat ala ko na. Isumat ti kunak. Pekin samot ababoy di pinartida. Peke, ababoy. Pating samot day to pustiso. Peke. Ay, amin langan. Peke. Ayan na nga ni ma'am. Napanagisuro ah. Saanin nga gawawid? Di na kaya tabayadan ti utang na? Hoy, nasurok asang nga ribo jay utang na kanyak akarnit baboy. Karni ti baboy a peke. Anya peke? Hoy, peke nga bagbagam dita. Talaga mo't a peke, dyan pa utang mo kada kami ah. Idarum kayo iti kastang ibagbagayo. Pirpirgin nyo tinagan ko. Idarum kayo. Tandaanan nyo data. I will demand you. Excuse me, Ha? sino ka? Bawal ti bastalatan sumarat dito eskwelaan, may. Kasta ka disi. Angam, dito ikadi nga igisursuro ni Ma'am Junicia. Wan, apay. Umay ko singiran jay utang na akarnit baboy. Adda utang nakan ka? Wen, may sa kilo akukod, igado kan pang adobo jay inutang na. Sige. Dito'y kalaang tay nakayaban. Bawal ngamin ti agpastrak iti outsider. Asino day di abak lang agsingsingir. Am mo na kamot ka no, ma'am. Adda ijerwar. Day to apa nagrupropa. Agutang iti kukod kas kada pang iga daw. Katsi ka, ma'am. Diya lamabainan. Adamot kwartak ng gatang ko. Isumat ti kunak. Bayam, agawid tulat ta. Awan utang ko, sir. Saan na kadi papanawin ase? Kahit kulang mat ang makasarita ni Ma'am Junicia. Saan nga rod amabalain? Sa may sa, awan mat kan utang nakan ka. Imbaga na dayto ha? Hoy, di uray pakita ken katilistaan. Ay, saanin? Pumanaw ka kitding, tani. Mangrugin ti klase may. Apay nga kasta dayta at tao. May strapay mit nga rod. Hoy, di na matamuti agbayad iti utang na. Idarum ko. I will demand her. Apay, asino dyan nagpukpuk ka o Jerwan? Jay bakla nga umay agsingsingir. Utang ka no ni Ma'am Junicia. Adamot utang ni Ma'am Junicia kan kwa na? Isumati ko na. Ang mamati ka. Ni Ma'am Junicia, adda utang na. Adamot utang na kanyak. Nakabayad sa matag. Di naktupay kasarsarita itan. Labsa-labsan naklaeng. Ay, kasanungay nga ta amasingir ko. No kasta. Pudno nga road ang nagrigat asingiran. Nagtiwid nga road. Ay, awan lat sir-serbi na atitsyar. Jakla ko man pinautangan. Tagnanayon ang abungal. Amo manang no anya timpukpukaw di nagutanga mabakla. Anya ngay, I will demand her kunana. Ay, talaga nga awan amu day di abakla. Rung day ta demand ngay bagbagana. Agkarasubling o may agsingir. Manang, ti utang, rumbeng abayadan. Saan apaglibakan? Nagado ti babayadak. Jakon amu ti unao. Ay, saan anasayaday ta nga imahem? No maamuan dagiti tattao, at di mo amu ti agbayad iti utang mo. Wan nga ron. Malagip ko pa iti imbaga day dinanang kantatang. Respetarem dagiti daduma, tapno respetaran da ka. Tadagiti ammo na ti mang respetar iti pada na a tao. Magunod na mo tinaan anay a respeto. Wan, sige. Bayadak dagiti utang ko. Pudno day ta akinunam ading ko.
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti utang rumbeng abayadan. Saan ket apaglibakan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.